Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar chair tu John Vanal chuanga G20 business meeting Mizoram in March nin hiya athlen tura in buat sainate amhuna enfia turin voin khan G20 chief coordinator Harshvardhan Shringla an lengpui tum mun atangin Mizoram aron lut Mizoram sarkarin amhalang na zinga ada poimo ber SED pinhuaya chungko a boipui tur chi malakna kalpui tura tanpuina dongte malak dan kolasip DC pu John LT sanga hovin clear ho ani longtlai KVK ten hlotling takin butun an tharat suak voin khan Prime Minister Narendra Modi an zirlaite rilru hadam taka exam an machon theina na ruam hanna siam pariksha pe charcha pualin hun amang Mizoram in March ninya G20 business athentura in buat sainate amhuna enfia turin voin khan G20 chief coordinator Harshvardhan Shringla an lengpui tum hun atangin Mizoram aron luta Ministry of External Affairs Additional Secretary Financial Advisor Nibok Vibu Nayarale sarkar lai pui ho tulian ten anron troi oma Tourism Principal Secretary Maneksa Saxena ile State sarkar ho tu ten anlo huak Chief Coordinator hian lengpui airport din munte enfia ngalin heta hian G20 business meet Thentura subcommittee sang member tele aviation le lengpui airport thunei tu ten lodong songin trumhmun din mun tlangpui anlo shila hemin hu hian Aizawl panin chochun ai nuwa Mizoram University auditorium le multipurpose hall te ain fiale ani heta hian tourism principal secretary commerce and industries department principal secretary tele MZU vice chancellor ten anlo troi om ani G20 chief coordinator hian voin Voin Khan Mizoram Secretariat Conference Hall Minikoa Mizoram G20 core team le subcommittee sang te thut khom chief secretary nen an kai shwai dun meka chanchin buat sailai hian an thule la hriat man ani ri lo zanina chaltlang tourist locha tourism minister pu Robert Romoy Roitein G20 chief coordinator hi zanria buat sai sakin Mizoram lamte an entirna hun an nei pui anga Aizawl azan in riakin naktuk zinga chief minister akom nuwa lengpui airport tum hun atangin Mizoram achua san leang All India Radio Aizawl station director pu DRL Ropuyan voin khan AIR lunglein full-fledged digital studio akalpui turle sarkar lai pui flagship program Swachh Bharat tun thla ni somthum pat khatlenga kalpui tur honna hun amhan pui AIR lunglei conference hall a hun mana pu DRL Ropuya chuan lunglein full-fledged digital studio an nei ta chu mason na me lungpoimo tak ani atia full-fledged digital studio mai ba ka nikum lama digital console te an lo nei to a mason na a ombel zel ati AIR lunglei thoktu te anin lungrual hle a sarkar lai pul flagship program te thatakin angkal pui thina tun thla ni som paru katanga ni somthum pakhat inkara Swachh Bharat thatakin ankal pui mek ti soin thoktu tlem ma se an lungrual awangin an thatho chu achuan om ani ati India rama digitalization lama mason nan satak aom ti soin pu DRL Ropuya chuan AIR point analog atwangin digital lama mathara kaya Marchaka radio station somthum pathum zinga AIR Aizawl le lunglei chu office mang thra zinga mi annia tunlai thiam na mang tangkai thiam zinga antel chu alom ati thu asoya AIR digital system chu mun dang ami tenen in potlang takin a omtir theya hetianga ol samzo ka na tho thei ani awang hian cluster zongin state pakhat ami chu nikum April ni khat atang khan chhun khom ani toa DDO te po kumin April atangin chhun fin an ni ti soin mason na kalpui dang po a ombel zel abe seom ati All India Radio lunglei hi kumsang khat zakwa somkwa le panga khan bultran ania thoktu sompani le casual pakwa anum me kani All India Radio director le cluster head Mizoram pu DRL Ropuya hian voina AIR lungleya hun amman zoa BCM lunglon kaushan martar te thlan le martar in atloa heta hian kaushan ho tu ten thatakin anlo dong song ani Longtlai Krishan Vigyan Kendra KVK ten hlotlin takin butun an thar chuak kumin hi United Nations Organization chuan butun chin warkum International Year of Millet sa apuanga lo nei tu te injirna school ti a hriat Krishan Vigyan Kendra KVK Longtlai chuan chon huwa an hun puya nikum khan butun hi hlotlin takin an lo ching chin to
KVK Longtlaya Senior Scientist and Head Dr. Silal Fakoma chuan KVK Longtlai mun tlo tu Longtlaya kan correspondent lang hetaral te zona changin butun an chin chin chu Foxtail Millet PRK1 Variety Tripura atanga achi anlak ani thua soya butun an chin chin na chu tuifin riat zola atanga te in fit sang thum za thum asang ani atia heta hian hlotling taka an thar chua thu te lo nei tu te tan Longtlai district a butun chu hlok taka thar chua thei ani ti an chin chin na atanga lan thua soi India chuang khovel puma warzoka butun chin ani theinan UNO a rotna thlenin ramsom sari pahni ten India rotna chu thlopin United Nations Organization chuan kumin sangni le somni pathum hi butun chin warkum le butun ching tura injirtir na malak warkum International Year of Milleta apuanga India chu khovel puma butun thar chuak nember ram ania khovel puma butun thar chua za somthum pariat athar ani Mizoram Sorkari na malak na zinga ada poimo ber Socio-Economic Development Program SEDP nuaya chungkua boipui turchi malak na kalpui tura tranpui na sumdong te malak dan kolasip DC pu John LT sanga hoin DC Conference Hall an thlir hoa heta hian district level family oriented SEDP committee member secretary DRDO project director pu arlan hak lianan Kolasip district SEDP nuaya malak na te asoi soiho na tarlan ani da chuan family oriented SEDP kalpui tu sarkar department sang te chuan an en kol office kaltlanga ham thanna dong tura thlan chuaten hena nikum November thamma khan first installment an pechuak vek to a District Fisheries Development Office nuaya chungko somriat Land Resources Soil and Water Conservation nuaya chungko sangkhat zali le somruk pakhat Commerce and Industries nuaya zasari somruk Sericulture Office nuaya somthum paruk Horticulture Office nuaya za somni panga Veterinary and Animal Husbandry nuaya sangkhat zanga som pasari le Agriculture nuaya ham thanna dong chungkua zanga le pariat an oma heng ham thanna dong tu te hi department ta thok tu ten an malak na an en pui thin thule Sericulture nuaya pangang khoi konga mason nam mutura thute agriculture nuaya vaimim thar chuak an to thule ranvul tura malak na thataka kalpui ani thute tarlan ani a mason na sajok mu be se ani thuwa soibok soiho na hian ham thatna dong tu te malak na vilpui dan le zialu dan te infil ani a second installment pek zo endik na kalpui dan tur te po soiho ani bok Serchip District Fire Prevention Committee chu additional DC Pulan Muan Sang Aral te hovin Voinkhan DC meeting hola an thukhoma kang mei ven hapta sang ni le somni pathum mandan tur le kang mei laka inven dan tur an rel he huna hian member secretary Pulal Biak Chama chong thu DFO Thenzol chuan kumkal ta an malak dan tele Kumina State Level Subcommittee ro rel tlangpui te asoifia chumi hnuwa Serchip District ta malak dan tur an soiho ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atangapuan ani zirlai ten ril ruha dam taka exam an machon theina na malakna pariksa pe charcha program mangin Prime Minister Narendra Modi an Voinkhan Talkatora Stadium New Delhi a zirlai nule pale zirtir tu te akom pariksa pe charcha voirukna voina neya Prime Minister chuan zirlai te zona chanuam ati thu soin an tumru na le an chakna te chu an nule pa te be seina nen thunzom angai ani atia an du thu sam le be seina te ti hlotlin na konga har satna theitem ha chon turin ngai tuana an sen angai ati he huna Prime Minister troyom tu Union Education Minister Dharmendra Pradhan chuan pariksa pe charcha chu mitin te kai noi malakna ani to ani ati vebok Kendriya Vidyalaya Aizawl te point voina pariksa pe charcha 6th edition programa Prime Minister Pu Narendra Modi thu sohi life in an lo ngai tha Principal Church Lamek tu Pratha Maitra chuan school classroom palia projector anda thule anno pangten Prime Minister thu sohi an ngai thak thuwa soya hei baka hian anzirlai har satna awanga school kal theilo te chu ina anlo en theinan link thonvek an ni thule lo thlir ve tura an hriat tir vek tu asoi pariksa pe charcha hi anno pangten an hlok phui thule anno pangten hne na po thei to pa an soifia thu asoi ani Chanchinthar chiar ti topna nan Chanchintlang puite G20 business meeting Mizoram in March ni nia athen tura in buat sainate amuna en fia turin Voinkhan G20 chief
coordinator Harsh Vardhan Stringla an leng puitum hun atrain Mizoram aron lut Mizoram sarkarin amhalak na zinga ada poimo ber ACD pinhuaya chung ko boy puitur chi malak na kalpuitura tranpuina sumdong te malak dan kolasip DC pu John LT sang hovin thlir ho ani longtlai KVK ten hlotling takin butun an thar chuak Vainkham Prime Minister Narendra Modi an zirlai teril ruhadam taka exam an machon theina nam ruam hanna asiam pariksa pe charcha pualin hun amhang chuti zong chu Chanchinthar kan puan theite chu ani e